Dobrodošli na letošnji koncert ženskega pevskega zbora Slovenske Konjice. Kaj je koncert? Po definiciji je prireditev s predvajanjem glasbenih del po določenem programu ali pa glasbena prireditev pred občinstvom v živo. Je pa tudi nekaj več, ne? Je uživanje v glasbi, je druženje, je potop v vzdušje, v energijo. Danes vas bodo večkrat povabili v prvi sodelovanju pri petju, kar pogumno pridružite se takrat. Naj vam predstavim današnje gostiteljice, ženski pevski zbor Slovenske Konjice, ki ga naslednje leto čaka ena častitljiva obletnica, ker so letos praznovali 49 let. Pravijo, da se družijo mlade vseh starosti, vse do 84, kot jih trenutno šteje najstarejša med temi mladimi. Njihova vrata so vedno odprta za nove glasove. Čeprav so se letos res razveselile novih članic, pa ste pri njih vedno dobrodošli. Za rekrutacijo moramo vsako priložnost izkoristiti, kaj ne? Decembra bo eno leto, odkar jih vodi Simon Virtič. Je moška protiutež vsej njihovi ženski energiji. In ne samo, da poskrbi za dobro voljo na vajah, pravijo, ampak tudi za kvalitetno delo. Je namreč multiinštrumentalist, aranžer, poje v več glasbenih sestavih in vodi tudi druge zbore. Danes je njihovih prvih 5 pesmi: Zbadljivka, Pleši črni kos, Spominčice, Have a nice day in pa Veverica pekarica. Na zanimivost o tej slednji, melodijo zanjo sta napisala zborovodja Simon Virtič in njegova hči Rebeka. Izvolite, uživajte. Zaklala žena raco, možu je dala taco, njene je veljubi noha, kjer rodela boš, da je
Zdaj bi si pa mi malo želeli, da vi z nami sodelujete. Tokrat za začetek še niste opeti, pa vam bomo pustili petje še na strani. In vam pa radi pokazali, da to, da nekaj da vas je, če nekaj malega naredite, pripomore k temu, kak se mi tukaj gor počutimo. Zato, ne vem, če ste to že videli, pa vse, kar boste zdaj, vas bom naučil, ni zraslo na mojem zelniku, ampak je samo skupek enih stvari, če vsi skupaj naredimo tole. Se nekaj sliši, ne? Pa če mene ne slišite, pa se vseeno nekaj sliši. Če malo začnemo tleskati, se lahko zelo tudi zanimivo sliši, ne? Zdaj pa, če bi še, jaz ne sedim, ampak če naredimo še tole, okay? Vidite, da nekaj malega naredite, pa se vseeno sliši. Zdaj pa za naslednjo pesem bi mi rabili, da z nami malce beatboxate. Pa nič ni težkega, ker se boste samo 2 stavka naučili. Eden gre z veverico pekarico skupaj in boste delali z nami, kar vas prosimo, spuci pečico. In se sliši takle. Spuci pečico, 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 spuci pečico. Hvala. To, če vam pokažem takle z enko ali pa s to roko, delamo spuci pečico. Druga stvar je pa malo bolj lokalna, mogoče poharci pa kifelci. Ne vem, če vam veliko pomeni, ampak to je včasih kaj pomenilo. Torej, je pa isto še petaje. Poharci pa kifelci pa poharci pa kifelci pa poharci pa kifelci pa poharci pa kifelci pa poharci pa kifelci spuci pečica, spuci pečica, poharci pa kifelci pa poharci pa kifelci. To je pa tudi pomembno, ker na koncu še mi nekaj naredimo. Zdaj si pa zapomnite, enka je torej spuci pečico, druga je pa poharci pa kifelci. Pri pripevu vas bom povabil, da začnemo skupaj. Petja se je, kot mnoge druge stvari, potrebno naučiti.
In prav nič ni škodi, če začnemo že v otroštvu, kot to počno naši prvi nastopajoči gostje. Otroški pevski zbor osnovne šole ob Dravini. V letošnjem šolskem letu se je v otroški pevski zbor vključilo kar 60 učencev prvih in drugih razredov. Zbor pa vodi profesor Romana Pokorn. Danes nam bodo zapeli mlade pevce in Hudo mravljico. Izvolite. See
pevci oziroma pevka, kot je Sara Turnšek, ki poje že od vrtca. Ni pa le pevka. Ob obiskovanju solo petja rada tudi riše, hodi k tabornikom in igra tenis. Zapela bo How Far I'll Go iz priljubljenega filma Moana. Sara, izvoli. Tudi nadaljujemo z mladimi, po srcu, ženskim pevskim zborom. Ne bodi kot drugi, tebi le se glasi spev ljubeči moj, Nothing Else Matters, čakala bom dan ljubezni. 4 od teh pesmi je priredil Simon Birtič. Sem vam povedala, da je multitalent. Naj vas kar opozorim, da bodo pri zadnji spet veseli vaše pomoči, kar glede na njeno popularnost ne bo težka naloga za vas. Izvolite.
nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And now
Iz majhnih in mladih pevcev zrastejo veliki pevci. Naši naslednji gostje so vrhunski prikaz, kaj prinese pevski talent, ljubezen do petja in pa vaja, vaja, vaja. Gospel skupina Be Jesus pod taktirko Mateja Virtiča pojejo a cappella, kar pomeni petje brez spremljave glasbil, z oponašanjem glasbil s telesom in telesnimi zvoki. 3 pesmi bodo zapeli sami, pri 4. pa se jim pridružijo še naše gostiteljice. Izvolite. What a happy day, when Jesus won, when Jesus won, when Jesus won, He washed my sins away, What a happy day, yeah, it's a happy day. When Jesus won, when Jesus won, when Jesus won, He washed my sins away. It's a happy day. He taught me how, yes, He taught me how to walk, to fight and pray. And He taught me how to live rejoicing. Yeah, yeah, yeah. Hey, hey, and every day, oh, every day. Yeah, oh, happy day. Come on. When Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, He washed my sins away. Yeah, it's a happy day. Yes, He taught me how to fight and pray. Yeah, He taught me how to live rejoicing. Yeah, yeah, yeah. Hey, hey, and every day, oh, every day. My neighbor, my people, just oh, happy day. Ja, najlepša hvala za gostoljubje, najlepša hvala za obilo. Mi smo gospel zbor Be Jesus, delujemo v Ljubljani že 17 let, ne štejem več, ker pozgleda, da imam več let kot to, ko rečem. In za prvo pesmo Oh Happy Day smo seveda hoteli vam predstaviti malo našega gospla. Naprej pa gremo s pesmijo Blinded by Your Grace. Še ena gospel pesem, ki pa ni tradicionalna, ampak je en hip-hopper Stormzy je napisal komad, mi smo pa potem rekli, da nam zelo lepo paše v naš kontekst. Blinded by Your Grace.
broken, although I'm not worthy. You fixed me, now I'm blinded by your grace. You came and saved me. And I prayed this morning, I prayed I'd find a way to another day. I was so afraid, and you came and saved. You came and saved me. And the rain was pouring, 'cause the sun faded away. Now I'm in a better place, no longer afraid. Guided by your grace, you came and saved me. Been broken, although I'm not worthy. You fixed me, now I'm blinded by your grace. You came and saved me, Lord. I've been broken, although I'm not worthy. You fixed me, now I'm blinded by your grace. You came and saved me. Said a prayer this morning, I prayed I would find a way to another day. I was so afraid, and you came and saved. You came and saved me. And the rain was pouring, 'cause the sun faded away. Now I'm in a better place, no longer afraid. Guided by your grace, you came and saved me. Lord, I pray. Lord, I praise. Lord, I pray. Blinded by your grace. Lord, I pray. Your love is amazing. Lord, your love is. Lord, your love is blinded by your grace. Lord, your grace is amazing. Your love is blinded by your grace. Lord, your grace is amazing. Your love is blinded by your grace. Lord, your grace is amazing. Blinded by your grace. Dajte na solo, najlepša hvala. Ja, za zadnjo od naših solo današnjih smo se pa odločili za pesem Dan je drugačen. Gre za pesem, ki jo je Ferry Lajnšček napisal. Se imate koncertne liste, pa še vse lepo vam malo povedal, ne? V bistvu je pa to en mojih najljubših slovenskih komadov, odkar sem ga prvič slišal, najbrž je bil kak Val 202, ko smo se z družino peljali kam na malo daljše potovanje in potem vsakič, ko je bila na vrsti Mija Žnidarič s tem komadom, je bilo tisto, wow, pa se tudi Slovenci znamo narediti malo drugačne, malo brezčasne, netipične pop komade in mi je bilo zelo lušno, no, in komaj sem čakal, da bomo uspeli mi tole enkrat izvesti, zato je samo Volk pomagal z aranžmajem in evo, Dan je drugačen.
Zadnjič danes na oder vabim naše pevke. Zapomnite si, zdaj pa sem alti. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Še deno. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kje ste tenori? Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Pa še vsi basi in tako gremo. Kumbaya, 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 In še vsi skupaj. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord,
vsi skupaj za konec. 1, 2. Današnjega večera ne bi bilo ob podpori drugih, zato se naše pevke zahvaljujejo Splošni knjižnici Slovenske Konjice, Centru za kulturne prireditve, Javnemu skladu za kulturne prireditve Darinske doline izpostava Konjice z Alešem Jelenkom, podjetju Zlati grič in občini Slovenske Konjice. Upam pa si reči, da gre danes posebna zahvala ob njegovemu bonus delovnem dnevu Franciju Čandru. Franc je bil dolga leta vsestransko pomoč vsem in čeprav odhaja v pokoj, pevke upajo, da nanje ne boš pozabil. Danes so bili pa z nami tudi pevka Sara Turnšek. Izvoli. Otroški pevski zbor osnovne šole ob Dravini. Za zaključek se bomo poklonili letošnji slavenki Hudi Mravnici. Nekateri jo poznate iz filma Erasmus na potoku, drugi v verziji Romane Krajnčan. Dejstvo pa je, da je njen avtor Konjičan, Branko Rudolf, in da njena vsebina razkriva, da je Branko mislil na konjice, ko jo je pisal. Za tiste, ki ste malo pozabili na besedilo, pokuhajte na platno, kjer bo v pomoč, da boste lahko peli skupaj z vsemi našimi nastopajočimi. Izvolite. Bila je huda mravljica, še črnih nog je imela.
pravice in zvezi prostor svojejo podpati. What a happy day. What a happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. What a happy day. Yeah, it's a happy day when Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. It's a happy. Yes, he taught me how to fight and pray. Then he taught me how to live rejoicing. And every day, and what a happy day. Oh, it's a happy day when Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. To fight and pray.